Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Usembut mendirang bak gajela bak senyang bhalang dhar, lepen menaban penyuat jingarap, kumalai kelur tingka. Naga bentaban sinai ke surok nongkro, ke berjengai 1 kilometer, bak saji polak tingka, bentai penhe, ya ke upper primary school nongkro, ke belah kentiu kerdan menta, syaka secondary school. Ubak senyang bhalang dhar lepen menaya gani, hamba pelipat bak ke community hall jangka sinong nongkro, West Giant Hills, haga jingdon lang MDC ke thain ma Jesse Suyam, haga kat nyaw truk lalingkot ajar pausan. Hadian gajing alang bak senyang bhalang dhar lepli yang mau nongrim jangka community hall. Bat khabru ya uriban kum kedak kejing kintiu kerdan ya ke upper primary school nongkro. Kebelah seng nadu usnam ke kendai sebak kendai puar syaka secondary school. Kenawan pensuk ya kilong ying jangka shnong kibam yok lat pelit school ya ki kuan cabat naga shnong. Hadin kendai pu tuling isnam bak so nongkro kala yo ya ke wei achievement biong no ke ying dorbar tmai. Tongin ai si thap ti kum kedak ju di kemen bro yang ni.แต่ส่งทุกกันอีกอร์ลงดนกันดูกันดูกันดาวกันได้ไปตั้งกันไว้กันดาวพี่ดนกันจีตลีแล้วนี้กุมกินองมีขมัน MLA MDC OMP แล้วนี้ไอ้กันดูกันดูกันจีรับรู้แล้วกินองปนิยาที่บัมเบรกบับยังกันอีกำละมันอร์ลงคำตั้มบาลีงันครันเชนจิงางันครันสินดอนno hajan jong rong ba asong jong pi ngaju ong ba urong ba asong jong nongkrok uday way one of the best headman hagan yathan jadi apar mungkin brokaway hot uriu dang kena hane kecing perkat uday urong ba ujo penduk tiak yang apa kesong nongkrok emele ngakwa bukan long ba pernah hakaway kasi bat ulak le ya kata Ubriu baca do tiak do dem kumno ban penkiu ya kesnong kumno ban pelum pelang ya kon keti ki jongu Ubriu bala banyalam ya tim ki member baro akano kono ka por mjo don ke jeng yeso ya sro dia dai ke bamsap bamtap kham tam ka bamsap ano ye pi Bon sen ki snong hai akon nu si jonga haduk menta ka si kim don ying dor bar hol ngana ong yurong ba asong mene Kumbas kat niu tu lagi sinong hakon nu si jonga kim don ying dorbar hall. Tematau munangan ai no bro kan niu tu lagi taru kan kanang kin yo lu dorbar hall laun usnam banwan. Hanai dang asdang ban wat trai balai ka long kumta. Ka phone kia yo. Ka pisa kia yo tang ka he ka bam sap baning ba pan bha kata ka daw kim jo yo e kan ko bagi kwa. Hanai nga sau sorong ban ya tho. Nado kirong ba barim. Haduk kirong ba ba menta jong sonong kro kidai kirong ba bater hok mdu don kum kata ka jing bunam mdai tang lurong ba song ba mentan kadon kata ka system kadon kata ka responsibility kadon kata ka jing kit kle ba kumno ba ka song ji kan ya chakman haga jing si sa kanik surok ngawan mene don ki perlu wanang ban ngana po madun po semetin jong ani ngimpoy perkhat baga hakon nu si jong mana don kum kanik surok kebas niu yong, orang mengalek kenang dari bekas niu. Pengapa penduk kenang namar pergi kam haram dengan election. Orang gila aktif namar hanar tiang kam dujot ke surok yong. Handre de kejing dai jong rong ba senong jong pi, bar kirong ba kinong penyak senong borok kawe kentai bat cendrang. Taraim duna la nyau sen kiwan senga tang kabede bakan ke surok. Dengan permenaru pingan ai na kumbalai kelur hawa hanengin pendem na tulang banwan. Tanga kwa bat pimdai ban ken mayu atang ke por badon kam pi. Ha ke por badon kam pimdai ban klet yang apa. Kani kawai ke program mentah ke sian kawai ke deka upgrade ya ke UP Chaka secondary. Kani ru lembah ke jinjo ijngai ki member jong ke senong ke jinjo lam jong rong ba asnang uang MLA Lalu day kat badero tang surok kambing ra ngi ko apa kastat ketip kan kiulang ya kata ron ai spolak kan itio banwan kenang ban yo ban sa ni additional classroom ta kejing ko nangi kum ginong yalam jong pi kawai ke bingila man pan mam no pi teng teng pim yo ban kedu ban ngaman ke simang itio ban kepor na kadaw bangabun kam temong abang abun kam man klet ki khon jonga
ngabon kam nak mata ke jong pi pai bak ban pen job don borom ngah kani suki bangadon mata hane ke jingkang ka pli ar pusau kunta hayeng ke jingkang ka pli ar pusau kunta sekretariat na jong ka no ke don kam jong pi watting ban pun watting man wan la ka wan pentud yang ana marba ka por election de ka kamram jong aban pentud ye pi ba deb election de ka kamram jong pi ban bon kam yang tenaga kata kata pi yo igini roy yo igini par kumbang rong ba chong bali thok mane na ko abanong tang ni ka wei kani ka ying dorbar ka de ka mau bana lar mo ka jong ka snong ka jong pi handre ka bron kampat menta pin suma ne ka ban long kum ka ying private bon sen ni senong dong habis isna ka ying dorbar tanganin lai manai simela sa do masi simela sa do blang ta tharai kat kani ka jing bang tharai kam long kum ta yes ngau try no bro ngau do dai ka jongi ban pen khoj ban pen plia ban burom ban e je ka khrang bagan phuk kan pheng kum bungi yoi menta ka si hari ka than haga por banga poi mane ngam poi berkhat ngano bi bagan nong khrau kan yo kat kan ka jing dorbar nga so sarong hane kani barok kani tang ka ji tili jong bi bela ban yo kat kan jing dorbar ba takat bukum ta nang ni sakman Terakan next election ngam song te terangan song no kan kita mai try. Kublai sibun kam tam yung rong ba asong borom jongi. Hagaji alam jongu ngilay isi sa kastong kriya sakman nagipor. Ya kini kedor bar hol sunong jongi. Lasdang bante yaka ban machra yaka na du usnem ar-hajar sipeu ter hadu kini ke klimat bamenta. Kumta hai news nem lasdang banyo kajing yarap lingba EMP berembram jingi MP baremi ma Vincent pala ibalano senyang hau lembal melumala haus nem ar-hajar khadar kumba silak san phau tengka bat lingba kani kajing yarap jungi gilayo ban sedang ya ka permission ban penjeng yo paya berpurs jong ketai kajing rengkat bat kafan senong kaba mulumala kaba ngidon haktu kapor bat kumta lengba ka jungi ijngai chongki rangba bat ki komiti kitu kipor house nem ar-hajar kapra lanang sanjur susu ba kumno ban pendep dene ban sedang meng ban snai kene kiyeng kumta kador bar pelun lengba ka komiti kalano laai ka fan senong kumba san lak tingka ban peteng biang ya kani kecing te ya ka kumta hadin lengba kani pisa kabala ai lengba ka fonsnong nilayo ban priang yo pus bat ke permission ki bim kumta ter pat hadin kata kala nang sa teng ka kam ha gitu kipor henry lengba kecing yo fon jong ka dorbar snong kaba klempoi perkhat ba kador bar senong kayo ya gafan ke ba ngitip baro ba lengba jungwan jungni kas pipeline ba yala yo ya ka compensation depo ka senong ka thau jungi kumta halor kata ngilai sandur thmai biang ya kani kador bar hol senong kumno ban pendep ya ka house name ar-hajar ar-pulai kador bar senong kan ailat ingi komiti senong ban sandur biang ya ka kumta rengkat kapisa kabayo hakitu kipor bat kerpang lengba kajing yarap sengulem jong MLA jungi belong deputy chief minister hakitu kipor haus nem ar-hajar apulai hakitu ki syuaban kut juntu snem kila yarap ingi arlak san phau tengka bat lengba rengkat kanik bisa perengkat ke fon jong kasnong kaba yarap nakasunong kathau kumba saupulai lak nri phau hajar tengka rengkat bat kini baro yala ban pendep ban penurlong ya kene ke ying dor bar hol snong jongi